Ovo je natrgano na patku, pači paprikaš sa domaćim trgancima i lokšicama. To sam naučio od svoje mame i od bake. I evo danas pravimo to tisto, pa smo se odlučili malo i počastiti kad već ima. Za festival tista 7.6. u Topolju, znači tamo ćemo, ovo je jedno dijela koje će biti tamo uz još 50-ak, što slanih, što slatkih. Pa evo dođite svi. Treba u stvari doći pronaći svoje jelo od tista, a bit će ih dovoljno za svakog. I što ljudi tu rade? Evo prave se još trganci, prave se lokšice, čikovi, rezanci. 5-6 nekih osnovnih vrsta tista koji nam trebaju za festival, a još puno formi, puno vrsta će uz to specijalno pripremati one grupe koje budu pripremale, šta ja znam, recimo za vezance ili take neke stvari. Čika Marko, ajte. To je to, patka. Patka, ja? Dobro. Ajde svi, ej!